hard work you've done this year. You guys have stayed late. Chcem poďakovať za prácu, ktorú ste konali tento rok. Robili ste to dobre. You've covered other people's shifts, and you guys have just kind of gone above and beyond. Thank you. Urobili ste aj viac, ako bolo treba. That doesn't go unnoticed, Thank you, that means a lot. but I'm sorry, we're gonna go with Jacob on the promotion. A teda urobila si veľa, ale Jakoba povýšime. Can I ask why? Môžem sa spýtať prečo? Well, it was just a hard decision. I'm just real sorry. Bolo to ťažké rozhodnutie a je mi to ľúto. I really thought I earned it. Ja som si myslela, že som uspela. Maybe it just wasn't enough. Možno to predsa ale nebolo dosť. You know, sometimes baggage looks like rejection. Niekedy to bremeno vyzerá ako odmietnutie. You know, disappointment can sometimes convince us that our worth is measured by our success. A sklamanie sa niekedy snaží nás presvedčiť o tom, že naša hodnota spočíva v tom, aký sme úspešní. And soon enough, we're carrying things that we were never meant to carry. A teda niekedy nosíme veci, ktoré sme nikdy nepredpokladali, že budeme nosiť. A nechceli sme to nosiť. Mom, you won't leave me alone. She started it. Mama, nechce ma nechať, ona začala. Can we please just have at least one peaceful evening meal? Môžete ma nechať aspoň na pokoj? I'm trying. Ja sa pokúšam. Well, it's not really helping. I'm doing everything I can. I know. Robím, čo môžem, ale nepomáha to. I know, I'm just tired. You think you're tired? I'm exhausted too. Ja som len unavený, ale ja som vyčerpaná tiež. Can we just eat dinner? Môžeme konečne jesť večeru? I'm sorry. Prepáč. Me too. Ja. Why is it the people that I love the most are the ones that I hurt the easiest? Prečo tí ľudia, ktorých milujem najviac, môžem ich najľahšie zraniť? You know, sometimes our baggage comes from the words that are spoken to us. Niekedy tie naše bremená prichádzajú cez slova, ktoré sú k nám hovorené. And other times, it's the words that we regret saying to others around us. A inokedy sú to slova, ktoré ľutujeme, že sme my povedali iným okolo nás. Even people that we love, like our families, can say words that cut deep. A najmä aj ľudia, ktorí sú okolo nás, najbližší, ktorých milujeme, nám môžu povedať slova, ktoré zarežú najhlbšie. These words and the regret that comes with them, they have weight too. A tieto slova a tá ľútosť, ktorá s tým prichádza, sú tiež takým bremenom. Zaťažujú nás. There you are. We're heading downtown. Everyone's going. Tu si ideme do mesta, každý ide. Come on, it's gonna be fun. Poď s nami, bude to... I'd love to Ganda. see everyone, but I think I'm gonna have to pass. Rád do vás všetky vidím, ale myslím, že musím to vynechať. Again? Why? Opäť? Prečo? Because I'm starting at church in the morning. A pretože budem slúžiť v zbore ráno. Seriously? You used to stay out later than anyone. Naozaj zvyčajne ostávaš neskôršie ako všetci ostatní. Ever since you started following Jesus, you've changed. Odkedy si začala nasledovať Ježiša, si sa zmenila. I have. Ja som sa zmenila. You're not one of those people now, are
are you? Well, I'm still me. I'm just trying to follow him. Jesus has really changed my life. A ja som stále ja, len sa snažím nasledovať Ježiša. On skutočne zmenil môj život. Well, have fun with that. Come on. Tak maj s ním zábavu. Poďme. Following Jesus has been the best decision of my life, but it still really hurts being hurt, rejected by the ones who were my closest friends. Nasledovať Ježiša bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote, ale vždy to aj zraní, keď ma odmietnú priatelia. You know, not all of our baggage comes from the same things. Nie všetky naše bremená prichádzajú z rovnakého zdroja. It can be through rejection, regret, words, or even loneliness. Môže to byť od odmietnutia slova, zranenia, ale aj z osamelosti. And it's true, having faith in Jesus leads to our life changing. A je to pravda, keď uveríme v Pána Ježiša, tak to vedie k tomu, že náš život sa zmení. And because of these changes, others may say unkind things to us. A pretože sú zmeny v našom živote, môže sa stať, že ľudia, ktorí nám boli blízki okolo nás, priatelia, nám povedia nie také milé slova. And they might treat us differently. A možno sa k nám inak správajú. These burdens are all different, but they are all heavy. Všetky tieto náklady sú ťažké a veľmi ťažké. You know, it's funny how baggage works. A viete, je to zaujímavé, ako tieto bremená vlastne konajú, znášame. No one wakes up and thinks to themselves, Nikto si ich nebere dobrovoľne. today, I want to carry around all of my past hurts. Dnes sa postaram o všetky moje minulé zranenia. Instead, it happens little by little, one moment at a time. Ale oni sa nestávajú naraz, ale pomaličky, jeden za druhým, za nejaký čas. One argument, one unkind word, and one disappointment. Jedna hádka, jedno nemilé slovo, jedno sklamanie. Until one day, you've carried around for so long, you don't remember what it feels like not to carry it with you. A až potom postupne sa to hromadí, až potom už si ani nepamätáte, že odkiaľ to všetko sa vzalo a že to stále ani nezbadáte ako a nesiete toho hodne na pleciach. Eventually, you may start to believe that this baggage is who you think that you really are. A môže sa stať, že dokonca začnete si myslieť, že tieto bremená, že to som ja, to je moja identita. You may think things like, I've done too many bad things, or that I can't be forgiven. A môžete si začať myslieť, že urobil som veľmi veľa zlých vecí a už mi ani nemôže byť odpustené. But that is not who Jesus tells us that we are. Ale to nie je to, čo Ježiš nám hovorí, že kto sme, kto si. The truth is that our worth is not found in what other people think of us. Pravda je, že naša hodnota nespočíva v tom, čo si iní ľudia myslia alebo hovoria o nás. Instead, Jesus says, come to me, all you who are weary. A miesto toho Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, kto ste unavení. And I will give you rest. A dám vám odpočinutie. For my yoke is easy and my burden is light. Lebo moje jarmo je ľahké a moje bremeno je ľahké. Jesus, I confess that I've been carrying things you never asked me to carry. Ježiš, ja nosím toto všetko a ty si nikdy nechcel, aby som to nosila. My hurt, my regret, my fear, my guilt. I can't do this anymore.
moje zranenia, moju vinu, všetko toto už ja nechcem ďalej nosiť. You say, come to you, and that's what I'm doing. I'm giving my burdens to you. I pray that you would free me from them right now, in Jesus' name. Ja to ti dávam teraz a modlím sa, osloboď ma od toho všetkého teraz. And you know what? In that moment, he freed me from all of it. A viete čo, v ten moment ma oslobodil od všetkých tých bremien.